Nina tshama hansi ka mukhegulu un'wani hansi ka xibelani. Ni ze ni ya tikomba loko hi fika Gandlanani. Se ni huma laha ka xibelani xa mukhegulu. Mara ni hume ni swi twini man. Vo 4,000 a tlula na yona Peta Teanet. A ku ri kaya and a ni nga yi count. Aka mina it was good. A ni dyondza a ni yimbelelanga ka yena ni twa van'wani va hahama va ku ri ni dyondze ku yimbelela ka yena. No a nga swi tivi ku na yimbelela a nga ta ni tshika loko a swi twa ku na yimbelela. Ni na lwa na munhu xi ba maphepha resort ni lwela Peta Teanet. Ku biwa xibakele xibamu xi pfuka hansi. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Hlangani Gang, xangi a hi zondi a hi avanyisi ho hlela vunanga bya Xitsonga. So namuntlha hi tshame na legend lane artist leyi ni nga kula hi music wa yona. A ni va rhandza ngopfu Papa Pheni loko va kula ku na ngoma leya ya Bam Bam leyi a ni yi rhandza ngoma leya. A ni yi rhandza ngoma leya. So Papa Pheni before mi vulavula ne ku na swilo swin'wanyana and ni sure ku vanhu vo tala va swi rhandza. Ni kombe mi hi bela xihleko lexiya xa n'wina. Ni lexiya xibalo xi nghena mali or loko munhu a tsakile. Yeah, i xihleko xin'wana xa kahle ngopfu. So hi mi vhakerile namuntlha Papa Pheni. Na mu amukela a Gaza Palace. Yeah. Kwala ka Nkoras Fasonke. Na ku tsaka loko mi ta kandziya la kaya hi makhisimusi. Ni twa ni tsake ngopfu, ni twa ni owner ngopfu, ni twa ni xiximiwe ngopfu. Yeah. Se ni nga ku ri everything is aye. Everything is aye. Aye. And then mina ni tsake ngopfu ku va ni tikume ni ri laha namuntlha because Gaza Palace a no yi vona ka TV ntsena. Yeah. A ni nga yi tivi hi matihlo. So mara namuntlha ni titwa ni ri wun'wana wa ku huma ka TV na mina loko ni tikuma ni ri laha because Gaza Palace a ni yi vona ka TV ntsena. So leswa camera xitoloveli. ni swi toloverile. Yeah. So Papa Pheni before hi vulavula hi Papa Pheni namuntlha ni lava hi vulavula hi kokwani Eric Nkova before ya nghena hala ka music. I mani Eric Nkova? Ni lava ku mi correct ni. Vito ra mina leri ni nga thyiwa hi papa mina. Hi mina Giyani. Yeah. Kulani. Nkova. Okay. Ibe hi tswariwa ka nkarhi lowa apartheid. Loko va hi picture ku ri vitana Christian names. Yeah. Loko ni ya teka pasi ka Malamulele 1977. Okay. Famba na mani and suka na Mpundu kusukela la ka Nkori. Ri ya ka Malamulele ri vuya na madyambu. Se loko fika le sa lexi xa nyana xi ri hi wena mani. Loko mina kula ri ku ra xilungu ke. A ni tivi nchumu swa xilungu. Loko hi mina Giyani. Tara ku suka layinini. Tela ku tlanga la. Se mani wa ku vona ku mi endla njhani. Se loko munhu a nga phendlangi tibuku va tsale initials ya ku ri GE. Se G liya a ni yi tsakeleni ku hale yo Giyani. I liya a ni swi tivi ku yini. Ni pen ri tikomba ku ra n'wanuna. Ya ne ri nga havi ra xisati. No ivi tlhela ri hlangana na xitayele lexi mi xi vonaka lexi.
and xitayele lexi a ni la ku xi vutisa na xona xi huma kwini xi huma kwini xitayele lexi ni nga ku xin'wana na xin'wana xa tsaliwa aka Xikwembu na Mikwembu ku ri loko mi kula mi ta va yini emisaveni loko ni xuta cover na manager ya mina ya le company a yi xuta misisa mi yi lehe ngopfu se ni fika la ni ku ni nyiketi rekere le ya ku boha mali leyi ivi ni kama ni yisa henhla ni ba riphondo loko ku vuya ti-picture hinkwenu hi hlawula liya riphondo mi tshika liya yin'wana se byo ku ya ti vitana mani ni ku phenipeni hey ku va ntsako wukulu hi laha yi nga vhe yi suka kona okay yeah alright no yeah sweswo na mitwa yaleyo hi ta nghena ngopfu ka yona loko hi ya ka music alright yeah na ku tiva ku nta ku minta mi vitana kokwani na fit I'm 64 kokwani Eric kokwani Giyani Kovani yeah vitana hinkwawo kokwani ahe na ku twisisa ku hi n'wina mani kahle mi ta mi kule njhani mina ni n'wana Nkovani Johannes Magoga ni n'wana wa vu 78 ka papa vo mana mina a va ri 27 okay ni tswalelwa Ximbopfu Hanani hi suka hi ti-GG bava yi love hi 1965 papa mina va 1896 a va ri n'anga yikulu leyi endla ti-magic to tala ti-magic a ni va ri loko munhu a endla swilo swo ka swi nga ri normali ti-magic because a va kota ku haha va cina henhla ka yindlu a va ri na nhonga leyi a va yi kandziya va cina henhla ka yindlu ya byasi yi tlhe yi nga tlhatlheki nghonya leyi a yi kota ku humesa ndilo as a dragon enon'weni na le xifuveni a ku ri n'anga leyi nga thwasa matini okay yi ta hi le Misapa ku nge se va na tibodara ku tswaliwa ka vo papa laha hi nga kona a ku ri Mozambique laha hi nga kona hi divide hi mhaka demarcation loko va sungula ku xavisela va sungula ku pfala mabunu maphutukezi Ian Smith nkarhi Rhodesia se va kota ku tsema hi nambu lowu va ngo Libombo yes ivi hina we remain inside because a hi ri Kruger National Park a ku na loyi a nga ta hi ku tsutsuma i tiko ra hina kahle le kaya swi fika la papa loko va lovini hi thuthiwa hi ti-GG ya cukumetiwa Alten hi kuma Alten ko va nhova 1965 va fika va endla tsima va endla mathumbani malamaya va tshivela ndzilo na vusiku ri timhisi na tinghala ti nga heti ku pfumala ka papa ni sale na mhani ku mhani a va ri na 14 wa vana a va tswala ngoma twins mara a va humelelangi hinkwavo va nghena misaveni kasi loko ya Alten hi va hi landza vusiwana swinene okay lani swi nga endla ku ri ni pfumala tidyondzo swakudya swi nga ri kona swimbala swi nga ri kona a hi tlela ka xiyindlwana xin'we mina mhani sesi vo boti hinkwavo ndisani in one room a mi ri vangani nkarhi walowo se a hi ri lavan'wana va ri vukatini a ku ri sesi boti ndisani mina mhani a hi ri 5 okay khegulu ta ku yini a ku nga holi mudende na ku ri a ri nge se fika nkarhi wa mudende ka mhani hi kotile ku tiyisela hi 68 hi vuya laha hi nga kona a ku ri ka kokwani la Xifasoka ka Nkoli a hi vuya ka kokwani mara hi va hi susiwa hi ti-force removal from kwala kusuhana eka Nkori Hanani la papa va nga lahliwa kona se lo hi 68 mhani va fika va twa ku na ndhawu va ngo ku na lori leyi tekaka vanhu
va emapurasini ku nga ka ZZ2 se mina a ni ti endla rikotse ni nga rikotse ka mhani a ni rhandza mhani hi ndlela yin'wana loko a va nga lavi swihlanga lorini loko lori fika kulukumba loyi a gadaku laha loko a copeta ni rheta kunene ni hleketa ku ni na tshama hansi ka mukhegulu un'wani hansi ka xibelani hi ku landzelela mhani emapurasini mara rikotse ri koho se mina mhani is like a twin se ku na rikotse ina nandisani ma mi nandisani mara hi mina na ri number 1 favorite se lori yi famba and khegulu ya swi twa ku ku na n'wana laha yo tiyisela na yona ni ze ni ya tikomba loko hi fika gandlanani se ni huma laha ka xibelani xa mukhegulu mara ni hume ni swi twini man hey, there you go. Okay, grow up, I was going by by. Talaga mtabu. A ti twana ngova ti hlengera. Yi swi twisisa n'wana loyi landzela mhana yi nga njhambiseli. Ivi loko se ni humelela hambi mi sala ni vona va ku xitaplana a nga ha ni tlherisanga hi laha se vununa byi nga sungula kona loko mhani va ya masin'wini le ka zezete a ni va sala ndzhaku ni khela miroho va ka va tirha matamatisini ku va fika siku rin'wani jaha rin'wana ri ni tipa ri ku lava ntirho la ka boso ya laha hayi vo mhani va tshika va famba 1968 loko a na ha ringana na my junior because mina ni wa 61 okay loko mo tlanga 61 to 68 a na ha ri ntsongo very young 8 years se ni pfuka ni tshama a ni na mpundzu va fola tilayini va chekiwa va phakeliwa ku ya kwihi na kwihi se loko va fambetelini ni landza nkulu wa munhu ZZ yexe Bert van Zyl lava n'wi vitana ku Mabondo Bert Mabondo vito ra Mabondo i ku ta ku bani ku nyika pondo ya wena i to draga off a bond se wa ve va ku Mabondo yandisana kona va ku sikhwela a yi na ximbilwani loko yi lata ku ba i to khwela boy va ve va ku sikhwela se misa loya ni fika ni yima as a young person i ngi langutela henhla ku ri ti-cowboy phela a ni tivi na xiloveli a ni tivi xilungu no fika ni ku ni yima laha milenge ra wona ni lava ntirho ku tlama ku ri hi kota ku ringana a nga xi tivi ngopfu xichangani xitsonga mara ivi a sungula ku xi dyondza loko a ri na mina hayi o vha ni hoxa movheni wa yena hi laha ni nga sungula ku tiyisela but ku yena ku ya ho ma around 71 to ni tsakele ku vuya ni nghena xikolo kahle xikolo hi nawu a ni fanele xi ngheni hi vo ma 60s hi ku pfumala support a ni swi kotangi apartheid yi va hi hlupha ngopfu loko ni vuya la ka kokwani na kota duma ku na swakudya ku na nchumu then I have to go back emapurasini hi lexi nga ni tsona dzondo from 68 to 1978 ni tirha la ka ZZ I come to be stronger ni va stronger hi mhaka ya vusweti ni gcine ni va papa ya va boti na vosesi mina na mhani hina hi khomi muti lowu lexi nga endleka kokwani wa mina lava nga tswala mhani laha swi nga nyanya ku ri se ni nga ha naveli xikolo se na ku hlupheka ku nghena mzimbeni what happened
mana va ri mapurasini ivi ku ta malume wa mina va le ntlhaveni va fika va teka kokwani ivi hina va hi hlongola laha ndlwini va ku landzani nyini wa n'wina aka zezete va teka muti lowa va hahlulela va xavisa kokwani u tswala mhana mina hamba va yo i ta vuya mi kuma kwala mhana n'wina se swi kuma ku ri in that time a vuton'wi bya hina ha ha ri na le kaya a kaya ka hina ho fane ya kwi ka zezete then a ku ri wa vunharhu ya kombela mukhegulu un'wana kwala kusuhana na xikolo va hi nyika ku tlela ku mani va fika hi mugqivela va khomi na swakudya leri ndzisane khomi hi ndlala ngopfu ro vheri tsutsumela xiculu na vuswa se ve ri tekani mugayo hi famba hikuva ka ha ri na le kaya a kaya a ka ha ri kona va xavisini va fambeni mhana n'wina yo hi tshama kwalaya hikuva hi kombele ka muti lowu ivi va siya swa ku se mhani hi bula ku ri se hi tlhela hi ri vambirhi hi tlhelela mapurasini na lo andisana a va siya laha boto wa mina a ri kwele mapurasini a nga ha na mhaka na hina ku ri a hi hlayisa a ri ka ti-vibe na yena a ri ka xiteju xa yena xa ku ri i brarichi a titwa ununa munhu loyi a yi se a yi ri na vavasati vo tala swigangu swo tala vana vo tala le ka zezete kahle leswi swa vavasati vo tala swa muti ne swi le ngatini se yi nga ri na mhaka na yena mara ni ve ni swi twisisa ku ri xikwembu xi nge hlawuli hinkwenu emutini xo fane xi hlawula wun'we laha nga ta sula ku mukhegulu mihloti then hi loko vavasati va hola hi fortnight vo mhani ivi va ku ni ta hola kan'we ra vumbirhi n'wana nga loko mi hola hi ta tlhela hi ya kaya gese ku ri ni hola R5.50 hi 68 a ni hola R2.50 hi n'hweti 70 a ni ku R5.50 then hi vuya hi fika hi chika loko hela n'hweti hi chika le a zamani ya Sadom hi ya mutini wa Ndabezi Nkori mani yi fika laha mani va yi tiva ku a ku ri nsati wa papa magoga a dume ngopfu kahle mi ngo hi kandziya hi mugqivela hi ku hi lava muti a hi na muti mani va fambini va xavisi muti laha hi nga tshama kona a ku ri ka Manganyi hi kume ku lani va ka Manganyi va fambini ku sele xiyindlwana xin'we a xi tshamela phulwini va hi nyika hi R2 hi hakela R2 ivi se hi ba minenge swakudya swi rhangele vana hi fika laha hi kuma xiyindlwana xin'we hi loko mhani va sungula ku kukula se hi landza vana ku va muti laha hi nga kona a phalesi vanhu vo tala a va ku vitana a swidakanini laha ni nga tshama kona a ku ri a swidakanini van'wani a va kholela mhani va ku hi nge khandziyi lori ya ku ya ka zezete hi mhaka ya ku mi nge swi tivi lava swa ha va fambela kahle ka nkarhi wa kona but laha ni nga fika ni va munghana wa ntiyiso na mhana mina i ku va ni languta ku hi huma kwihi ni nga ha swi twi ku ni kalabaya mara a swi fikelela hi makhisimusi lowu hi ka hi tlanga na van'wana kwala switarateni ka vuya mabazi man'wani ma swigon'wani loko ma vuya mabazi hi tshika ku tlanga lava va tsutsumela va ba vona hina bava a swi fa swi ringa ku ri mara bava mani ivi va tsaka hina hi sala yo gaba ku na nchumu ni hleketa van'wani va makhelwani kwala tikweni va xavele swimbalo vatswari va vona se va ku loko va ku ringetisa titekile ta vona u fanele va u khandziya ku fana na mbuti u nga fambi hi matsolo maybe va ku fambisa 12 meters hi matsolo loko hete laha se u ta ringeta titekile tiya mina ni ala leyi a se si pfumela me ni ala ivi ni teka tiplastiki tin'wani hamba ku ri
ta ti figanyana u ta mikomboti na meleke a ni boxa lexi karhi ni cheletela malapi laha ni rhasa la xitarateni a ku ri tintangu ta mina vutomi a byangi byi va easy mara ku fika laha ni tolovelaku vutomi lebyiya then 1978 a ni se na pasi hi teke 77 1978 hi plana na choma mina yi nga hi siya va ku jaha ra ntsako kwala xitandini a ku ri yena munghana wa mina wa mbilu na ngati hina hi nga sungula va ni kuma mapurasini tlhe hi plana swin'we ku ya timayinini okay ya folela kontraka hi December ya 1978 hi suke hi ti 26 mara before that ni ve ni khoma hi fukuzana nengeni xilungu va ri cancer ya yi tsandi madokodela yi tsanda tin'anga kun'wana ya va pfuretela ya rihlanga ti-doctor ti tlhava ti-injection va nyika tiphilisi nenge a wu nga holi la ka makhelweni wa mina ku na xivala xa tihomu swin'wana puxiwa hi voko ku ri famba u ya teka ximurhani xin'wana laha xivaleni u ta xi vona handle u xi kandza u chela nengeni then swi tshamisekile impela yo ku 5 ni puxiwa hi voko xisinya xa kona xa green honge xo va ti-diamonds ni kombe ku vutisa Papa Peta voko leri a mi ri vonangi ra mani a ni ri vona don't push most i sign ya mina everywhere okay hambi ko va na today swa endleka hambi ko va na problem la ni ya ko nta ri twa voko ni nga cancela trip okay yeah se loko ni fika la xisinya lexi xo ni hlanganisa i susa matluka lama ni fika la ndzhaka yindlu ni kandza endzhaka khumbi ni veka nengeni mindzuku nenge wa mina wu horini a ku ri thuwa mimbovolani a ti nghena titoleti a yi zumba ka yi pepa swirhandzani se loko murhi lowa wu suka na nhongana yi nga phatsanga loko murhi lowa wu suka wu yiwa kwa sala ximbhovana ngo xinayitani ni faki namuntlha nampundzu mindzuku swi va swi ni ri right yo I survive from that cancer. Hi loko se hi tiyaku hi ya ku timayinini hi fike hi folela sukumekar ka tap na munghana wa mina Jona hi tivi go twa ku na Jona ne ku tele titsotsi lexi nga ni vatla ku ri na mina ni suka la ni ri tsotsi loko ni ya Joni a ku boxa xibakele because very Joni ku na titsotsi hi sukile hi ti 2 ta January 1979 yeah ya atimayinini choma mai antswanyana ku hlaya ti station ku ri ya chika station chi mara ve bayiza loko hi fika a park station kasi station xa hi xitsalo ku Opera Holza mara hina hi ri ya Carton V yo ya hi chicha a Randfontein ivi ku ta titsotsi tin'wani a ku khutiziwa khale matsotsi a ku va byi na professional na ku twela xin'wana xi lava ku ni khutuza ni ba xibakele xin'wana na mina swi tivi ni ku ri na nuwa titamatisi na xivavula a ku ri xibakele xa tamatisi hi yona leyi nga endla ku ri ni survivor loko a fika atimayinini ta vuya phela I don't think ku ri na mabanditi lava nga jele va treatiwa ku fana na le timayinini khale loko hi fika timayinini mi fanele mi kambeliwa swivati hinkwaswo ku ri va ku xi nga pfuki xivati lexi nga taku na xona va swi hlaya ku ri ti na swivati swi nga ri se a va hi hluvulisa hi sala hi cheleni na lavakulu ka hina loko mi ku mi pfalanyana voko hala a va ba voko va fanele va mi korhamisa xithochani va hlayela
muna. Imaka vusiwana. Then it tisela that treatment van'wani va lan'wa va famba. Ku ra ni nge hluvuli mina ni sala ni so. Ene loko mi tlhava tihlo hala ka mukhalabye mi fane mi tlhava mi fane mi tlhava mi va careful phela se mi languta vanhu vakulu ende a swi tshamisekanga. A swi tshamisekanga hi xihina ku ri u languta Munhunkulu wa respectiwa. mara hi nawu wa timayini mo fane mi tiyiselana ku hi ta ku yini. Hey, after that we qualify. A ni nga swi tivi ku na tindzimi to tala xo sungula Xizulu na Xixhosa hi nga swi hambanisi. Mi sungula hi xikulumani va dyondzisa fanakalo xithatha lapo se hi nghena swin'we na munghana a xikolweni xa ku dyondzisiwa xifanakalo because xifanakalo is one language. Hi ku a ti tele tindzimi leti a ku ri na vo Kavango, Zimbabwe, Mozambique, ni vulavula ti-foreigners country ta hina ta laha South Africa. A ku hlangane tindzimi to tala mara loko ni fika le ni twa ku hinkwavani ni vitanana ku na va ka hina kasi hi lava le Mozambique. And then ni tiyiselini munghana mani siya xikulumani because a ku ri na madleka man'wana va ku xayi hi 9 mo ma break loko ze u nwa madakwa se loko va ku dyondzisa la loko va ku dyondzisa xifanakalo somewhere wa bayiza ani va ri mina phakama mina hlala phansi se loko va ku hi byeli pe ni ku mina yima loko a twa xi dakwini se munghana va siya xikulumani ivi va hi divide yena a ya number 5 mi sala number 2 se ku ni toloveli munghana wa mina a ni ba majombolo lama ma ku chela mugodini hina hi vatla woho on that age ivi ni byela mulungu ni navela ku eka munghana hi vona hi ti-weekend ku mina ni tsanani ka ntirho lowu loko hayi givela lo tafula mina vona wena kuti wena pikinini khandiya ni ti endla pikinini loko wena makhulu hamba sevenza ende lembe ri hale yini ku fika laha hi tolovelaku loko hi ta vuya then hi va hi katsa ndhawu yin'we ni feke se ni va hi vitana Kashela i amri to be team leader. Okay. Yeah, ku laha ni khoma kona a swi famba un'wana na un'wana ntirho wa kona a swi famba se ni promotiwa ni va team leader le timayinini mara lexi nga fika xi ni hlamarisa 1979 the same February ni na gangisa hi mulungu amgangisi mana firstborn ya mina ni tewule hi mulungu mi tirhi ngopfu mina gangisiwa a ku ri cheese boy a ni ri handsome boy nga ze a hlangana na mafurha ya xilungu ni ve weza n'wana wa Michael Jackson se a tsala papila a ni te ku hlaya pe chomi ya mi ya ni hlayela I love you i ri wa ku rhandza pe ni ku yi n'wi byele ku vanhu va ta ni dlaya a repeat-a mundzuku a ku hayi hi ta fa swin'we ni ku nasati a ku hayi mina na nsati wa hina wasati wa wena hi ri wambirhi a ri serious okay a ni va na problem ya ku rhandzana na yena hi ku hi 1974 a ni tirha ka mulungu un'wana kwala Mketsi a jaratini i ya ni teka le purasini ive a ni pfinya madam wa mina a ni rape wa mulungu hi yena a nga endla ku xilungu se xi ni rhandza ngopfu ku na vana va makhalata va yi 4
hi chele lakhe ani rape aka mina se nga ri rape a yi ri kahle ku ene mani nkulu mati ene ikona ni ngivonini se mkhegulu ngo because ndzeni ngu lava sweswa malembe lama nga hindzi ivi ni ku antiva na ani thina vita ku mi Joel boy Maganda ani na afro ana hi nangutango tifilimu ta va Tanzania yeah mani loyi a nga ni chela makale ya xilungu i yona pfi ani humesa xibamu baby gun ani hlambisa xawa no sungula ku nghena ndlwini ya misisi se loko loyi ku a ni rhandza ni ku harezi ta swi vona kona then she booked the khala ku ri na la ku nghena valungu ntsena xitimeleni na vanhu va ntima one side se first class liya a yi durhanyana se a xava mathikithi loko hi tshame laha hi ri mi xitimela a tshama le mi ni tshama laha loko hi sungula ku approacha vo midway then hi kha hi tshunelelana because a Joni a swi nga ri na problem ngopfu then a book a small street ya ku na Holden Inn hi laha hi nga ya endla n'wana wa jaha ko matevula ya mina na rona nga ri voni ka xijaha ku se a swi tiveka ku ri ku na kafu rin'wana yi nga yi twanaku na and se a ni jima karati ni tlange bolo ni vona ku bolo a nga yinisi henhla ku nghena ti-break dance ni sungula ku ya trainer hi nexe loko yi chaya a ni tsutsuma 10 kilos every day Monday to Thursday a ni spina for many years a ni kota ku spina lot of things a ni kota ku lwa na vanhu lava nga na swibamu a ni na xivindi xin'wana that's why ni vuya Joni nga na xivati mara ni dlangi munhu ya mara vo tala va ni tiva ku ri a ni bukuta Joni a ni bukuta ni va na restaurant a Joni ni yi lunghisa hi mavoko a va ku vanghana restaurant okay loko se hi kha hi famba na ntirho wa le timayini ku fika la ni hlengeliwaku hi 9 wa Maputo a va ni vitana Kafrivas a ni na ti-dreadlock ya na loko ni tsutsuma a ti byi yimanyana byi famba swilo byi ku ya Kafrivas ni nga na mhaka na byona ni famba se bya swi tiva ku ri jaha leriya hi rona ri nga nyimbisa nonyona mulungu se byi skimana right money because valungu khale a va tirha ntirho wa private loko va chayisa ku ri maphorisa ya hi leswi valungu a va tirhisa swona khale a va na mintirho yimbirhi private and government and a vo fostiwa byi skimana na mpundu ni ya ntirhweni rin'wana ri ni pampa man'wana yo ni va rahi ngopfu ni ba 9 hinkwayo yin'wana yi tlhentlha se foreman ya mina ku wena xayile la valungu loko hayi la valungu yena xayile mina a ni ti sirhelela a ni ri kahle emavokweni na ku nawu wa khale a hi nga delelani hikuva ni valungu a va lava ngopfu hi dlayana ku ri hi va hi vatsongo na le jele u nga tshami hi leswi nga tolovelisa vanhu ku ri ta ku dlaya ni ku hakelela sweswi ka mfumo laha ya ha ri kona ta ku dlaya ni ku hakelela whether you have a billion loko dlaya munhu wa gweviwa mabiliyoni ya wena a ta tshama bank se hi swona leswi hi nga hanyisa swona vanghana loko ni fika Joni ni ri majaiva ni kulu ya a ni ri star hi 93 se a ni ri perfect dancing ni koti ku ya London ni nga yi tivi ka ntirho a hi yimela South Africa disco dance ya Africa a ni ri na munghana wa mina va ku i Lucky Lovini na un'wana va ku i David Slap koho na rin'wana ri star ngopfu ra le Mavopani ya hlengela ku lwa a London a hi cina la henhla ka glass stage
then I win the porch. If I take a mapunu maka very necessary to tell very duty what and among I do porch. Logo one rope and lose that time. Kufikala and lose a good test ya yaguchi. Mara I continue. I know do my music and then do mean everywhere. Yeah, man. Yes. Nisungula kulandelela tinkambi kari vo juluka na vo Harare vo Chico va hari na vo Harare ani ku loko va ku na festival ya vona or show ya vona ani kota ku ya swo mbala ni sungule khale ya timayinini a ni tsemeliwa hi va Isabela Malawi hi va vanhu ani nga mbali swe le tixopeni until today. Oh, fashion leyi huma leyi. Yeah, maka ya tigolidi ni sungule na yona early 80s because I'm a gold man. Yeah. Must talk why I'm a gold man. I'm African. I born of minerals. Huh? We are minerals, we are not black. The name of black is I divide to call us a pampoon. We are really African. We are the first people in this earth before Balung Babako. Yeah. Yeah. Say, and for me, we don't know black. Black is one, is keep us one black. This is a black. This color is a gold. Maramian fit to go black. You're a gold. No, it's not a black. It's a coffee. Yeah. Yeah. Black coffee. Yeah. La angate white black. Ilogo wala kusungula ko I kipchar. Because she show basa. Pink and white is fine. Logo jam long imash boni taswana go basa. Our basa we are not white. Iteka skipasha white and begam tawana there are two difference. One hour go clean good play. Yeah. Mara nevertheless, Nishilaweka says, Ukubani, we are all human beings. Let's live with them. Let's love them. Yeah. Let's teach them. Kurbitomi. Kunala walungu bapumela gwanya nai. Sebatele with this. Yeah. Then 1985, 86. Iloguma Bunban Lava Street. For 7 days, I am a Rasta. I found Balomabo Kutsoni at the township. Mawalo Mbangin Bini. But she said, you will have found my yellow and our lungu. In my region, it won't bang, guys, I didn't bang a bear. Hey. But that boy didn't go my don't want to chin over Bob Marley. Said because he started pimping my police and we are politicians can carwako. I read the politics. Ikula we magna lungu. Nitriat mine na bo gwete, ma wana gwete. Gwete matash. Yes. Yeah. In the form of forming the union labor in. The first one, Kosatu in art mining. Inga sungula na Kosatu. Nga tuwa la wat cha pambeni wa gore. Artist are a politician. Artist the original politics. We sing politics. Hey. Because politics don't tell you what I'm saying. Yeah. It's a trick ya bona yakula kufalela bangwani. Politics inti yisu. Kuru what you are doing is not right. I politics akuna xikola xa politics. Loko ni ku ntwandlala I politics. A wu na hakelangi I politics. Pero politics we. Se mante ku dyondzo ya vona ti politics yini kwani. Ni leswo swi endlaka swi kahle. Well, that's why when you want to form a political party, me umesela ngwani shikwa phe. Ita wa politics.
Hi swona ntsena tipolitiki. Se hina ti-artist were the God messenger. Hi tintsumi ta Xikwembu ku loko ni yimbelela swi twa hi un'wana na un'wana. Hi nkama wolowo loko ye huma nghoma. I don't think ku ve na artist yi nge te kill everyone, die on. Mi nge mi twa ngomela ku die on. Hina hi temula ku vusiwana ka vanhu hinkwavo la misaveni. Music hi wona the symbol of God. Ita kuma munhu a kwatini loko a ba ngoma yo karhi yi ta n'wi susa vukwata lebyiya. Na hina hi kuli tani hi nga byi tivi vusiwana hi mhaka a hi cina hi twa tinghoma. That's why entertainment is the best. Yeah. Yeah. Munhu i ta ku byela ri ka exile. I toya xixa, why you run away? And the phela hina hi nga sala hi xaniseka hi biwa la. Loko se wa vuya le va ku hayi. I magwala. Magwala hina hi yimele tiko ra hina. Loko vo famba va kuma ku ri dlawe hinkwenu a va fuma kwihi. There's no way say music is more important. Hi yona nhonga ya Xikwembu, hi yona entertainment ya Xikwembu. Ti-artist va fanele va hi hlonipha. Yeah. Na n'wana loko a ku tswaliwa a twa ku ba na nyoka yinene. Loko ku ba music yi lava ku twa laha speakereni. That's why mbona tinyoka ti ri kona loko movheni. Loko ba music yi lava ngo music nyoka. Yeah. Na n'wana a ni tsanana. A wu kona ntlangu lowu pfumala music. Pfumala music. Hambi namuntlha va nga hi hloniphi government for the artist. Ko va ma timbele to biha. There's no life without the music. Okay, nevertheless, I think I still in the I believe on my dancing. Yeah, and I'm going to tlula. Ni be majaiva no was strong and tlhelo wena kwala hina hi 86. Ta dondisa lo la alokshina Giyani. Tlhelela futa Joni. Ni khantisela suka timayinini loko wala ku ndlaya mabunu. Ni tsutsumeni mbale tirhoko. Loko ni famba ni suka timayinini ni ya dorobeni a ni mbale tirhoko. Ni ya tsema misisi liya dreadlock se a ku ri na pem. Then pem leyi tlhe yi fika la makatleni. Hi leyi ni nga fika na yona hi 94. Loko se ni ta endla ripon. Va la ku ndlela ku ri wa wu tele na mulungu. Yo. Ka mulungu tele na mina. Wa va nga vusi mulungu wa wu tele na kafoni. Kasi abo yo xisiwa hi mfumo wa apartheid. Hinkwenu hi vanhu. Hinkwenu hi vanhu. A ku na ku ri America yi endliwe hi vanhu vantima. That's why ku na colored va American African. Everywhere. La n'wana colored i black and white. Lo mona nguta die ya mlungu ya munhu wa ntima. Any white ya munhu wa ntima. Ku hambana skin. This color is well cooked. Lo mona nguta age ya mina na age ya n'wana mlungu. I color bzingo mina na restaurant. Yeah. Na ai. I think. Munhu wa ntima is strong and Xikwembu I munhu wa ntima. Xikwembu munhu wa ntima. Hi nyiku swilo hinkwaswo. Kambe ku fika kwa ku ri ti-islands ti fikeli ku hala vo America. Lava nga tsutsuma va ta hala va nga ha koti ndlela ya ku tlhelela ndzhaku. Hi vona n'wata na ti-technologies. Yeah. Se no vula ku ri ni mi byela ku ri where I come from. Yeah. Na ku ri murhi lowuya wu nga ni holisa. Loko mi komba hala ingaku wo va kun'wana ni vona na manager va No, na vona namuntlha ni nge wu kumi because a ni ta va ni tshungula ti-cancer hinkwato. Na mi ta dya mali yo. A ni ta va ni tshungula ti-cancer hinkwato because loko xi kota ku ni holisa hi 24 hours. Vanhu ke kasi ni nyikiwi hi nyoka ya ntshava. Vanhu va le tikweni va swi tiva lava va nga tswaliwa hi nkarhi wa kona. Ni suki na makhelwani hi ku ya lava timbalela. Loko hi fika laha ka Isaias
sawa ya hina va ri le ka Israel ivi ni nga ha voni timbalele hi vona swi swa kahle leyi loko i khandziya lini na njhani kasi ni ya tshama henhla ka nyoko ya tshava na hlekani na hlekani yo nyoka liya loyi ni nga na yena nga yi voni yi sungule yi ri la ku fana na mbuti le hansi leyi a yi la ku hi byela ku se yi la ku famba hi yo leyi va ngo i ximememe ximememe ivi yi ri la ku fana na homu ra vunharhu yi ri la ku fana na mhangele ra vu-4 se yi bakhwela se ya byela se yi ni thenuza so tshama henhla ka yona ene mbyana yi kwati ngopfu mara loko mi tshamile a mi nga swi twi ku ri ribye ivi yi ni thenuza ni ya tlula ni wela leyi a ni ya rhandza ku khongela ngopfu on that time ni ke ni va mfundhisi phela le tipurasini ya ni ve na kereke na vanghana va mina a ni khongela munhu a wa hi leswi a swi leswi fire it's not right yeah ani kala na tikereke mara ti fire that's it and I fire straight yeah and I remember the little boys yeah say loko ni tlulela la no tlula ni khizama ni khongela choma manga tivi nchumu ivi loko ni tlhelela le ka yona mbyana mi ngheni la lo ni ku kuma yi thandele tshava hinkwayo hi muzimba yi so yo ende kwalaya ku na yindlu ya yona hala ku na goji rikulu ya sinda everything tipati yi ta kwalo ku na tihomu yi teka vulongo nampundzu mi ta kuma tihomu ti tshama one side ya sinda laha mara a yi na swicele mara ku ehla ka mina ka tshava ni swi twa ku ni ehli njhani ku na xilo lexi nga ni tlakula ni ya ku ba ehansi and vanhu va twa onge munhu o joka no i ntiyiso loko ni fika le hansi ni kuma ku na nyiya un'wana ku na mhani un'wana ukulu n'wa nghena 6 wa vanhu i le ku tshoveleni ka mavivi lomo sweka byala se mina ni na ku pfuneni he mhani ku na nyoka ntshaveni kasi nyoka leyi ti cincini loko a hundzuluka n'wamlava yini 7 horns not 7 wa timhondo matihlo ya kona so mara loko endzhaku munhu a nga helela lani i hanci then I ran and ni nga ti ku tsutsuma ni ene loyi ni nga na hi leyi ku tlula mina ni n'wi singo a nga twisi nchumu mara wa yi vona movement na rhasi hinkwaswo wa swi vona mara swi nga kombiwangi yena then ni vuya ni tshama laha ni nga byeli nchumu na mhani ni nga va byeli hi loko se loko ni tlela hi loko va ni komba ku ri hi yona nyoka leyi hi nga yi rhumela ku nyika isinyana se a mo fane mi ya hlangana a ni vanhu va ri loko yi vona wa fa I'm still alive and yi ni pfuni ngopfu most of the time a ni hamba loko ni ku movha ni yima laha ni bakhwela a mi ta yi twa ku chacha na sweswi ni nga famba na n'we mi ta yi wa fika u yi vona u nga ha vuyi okay nyiko leyi ni nga na yona most vana va nga swi tivi ni munhu wa njhani I'm a profess ya nyiko a ni na kereke mara laha ni fambaka kona ni pfuna vanhu vo tala na vaprofeta vo tala va vuya na vumbhoni swin'wani ni vona swo hlamarisa laha ni fambaka kona ma yi vona N1 ku ri vanhu va fa njhani laya because ku na ma-demons ku na vanhu va nga fa va nga fanga laya loko ni famba ni vanhu va vona byin'wana byi khandziya timovha xitafu byin'wana byi yimile na timovha laha va ya makaya sometimes na va vona van'wani na vulavula na vona a munhu na n'anga na yi hlahluva va swi tiva na vona na muprofita ni nga n'wi hlati na n'wi byela ku ri leswi swa wena hi swona
That's why and love ku invite wanga over kerekeni ni n'wana wa Xikwembu ni hlonipha Xikwembu ni hlonipha everything but and love ku inviteiwa a kerekeni because loko ni fika kerekeni ta fika ni swi vona ku ri a yona ya Xikwembu a yona ya Xikwembu i nyiko leyi ni nga nyikiwa yena ku na ha ri tsanani ni ponisi mhani wa mina va va kandela mabodhlela a chela tipoison a xinefini ni bakanya i nyiko ya mina loko ni tshami na vanhu no va tshika na n'wi vona ku loyi ti helelangi loyi ku na yini loyi ku na yini hi ku loko swi ti kahle swin'wana swi vona u nga no vona TV na mbona hinkwenu mina loko ve mi ni vonini ni kombe mi nga ni byeli ma vona vanhu lava ni va vonaka ka ti-social media va kha va confessa leswi va nga endlaku swona mi nga va solo i ntiyiso Xikwembu a xi hi nyikanga ku fana leswi nga vona hi mi nge swi voni hikuva swi nga vekeliwangi wena a swi nga vekeliwangi wena ta mi komba xikombiso xin'wana people must understand munhu i loyiwa every second loko hi tshami lani valala va hina va hi rhandzi munhu i rhandzeliwi hi valoyi va kha va copa a byi give up loko fa dinoyi ku sala xinoyana n'wana noyi n'wana nyoka i nyoka n'wana noyi noyi hi jealous ntsena la kaya la ku wa swinyanyani ku wa timhisi van'wani va xwela kwala ni va nyika warning va swi tiva leswi tani loko u ni hleva hi foni we yi ta ringa yi nghena ka mina ni twa mi vulavula hi mina va swi tiva la tikweni these things is the first time ni swi vulavula va swi tiva lo a ni hlevaka hi foni ni nga dyiwangi nchumu ni ta n'wi twa la van'wana va vulaka va hlangana kwini ni sungula ni ya yima kwele va ni kuma kwele i ntiyiso this is my beautiful moment ya ku ni vulavula history ya mina this is not a reality show okay ni ve suka kwele timayinini ni tsutsuma ni ya joga a ni tivi munhu loko ni fika park station hi December ni kuma van'wani va kaya a na mali mara I dress to kill na luggage ya mina a ni tivi munhu no tiva ku ri loko ri pela ni ya ka ti-night clubs ta fika ni boosteka ko loko ni tlanganyana one song 30 rand de loko ni huma park station ni khoma xitarata nyana titsotsi leta laha Joni a byi na trick nyana a byi chela mati ka bodhlela ra hot stuff fika ri mba hi katla so ivi bodhlela ri ku pa a nga yi twangi karati ni ba titsotsi leta ta vanghati ku mixaye Joni mara loko ni famba hi vo jeep ni fika Troy na jeep loko se ra phela mara a ni tiku ni ya kwihi no zula na rona koka back loko ni fika ni yima tirhobotweni ni hlekete kaya ni hlekete mhana mina no fika ni laha ni nga yimaka tirhobotweni ma vona paving is a black and white va yi pendi njhani loko ni languta so ku na xipaci xo tani nyana xi nyuheli ngopfu xibekani xa xipaci ni xi rhwalela loko ni tlula xitarata loko ni xi pfula ni kuma ku ri xi tlumbana madi 50 rand a ni khala u nga na 100 rand xi nyuheli ngopfu hi vana loko ni ku na hala ku plana ko yima vanhu nya vambirhi a ni nga se swi tiva swa wamakoxa ku na wamakoxa von khoma va ni tivela night clubs na ha tirha timayini va ni nyika room ku ri hayi tshama kwala hi le ka hina wena wa mina lowun'wani va phakelana hi mina se na madyambu ni boso a va nga vonangi xipaci lexiya xo nona a va xi vonanga a ni ri heads up a ni saseke ngopfu ni fana na mani
The one na zafana na mana yana subula ku is more handsome. Because in Teki ngo ya sat image ya sat na shinu. Say ni fana ni fuka ne ba handsome. Ani handsome mishlung. Ibi say na ksam panika da wasama ni garish pachileshia. Ni ksama lele anu kuma wiri 39,000. Bonana without a cent. Ila sunga nda kusen tama John ninga hai kaya. Akaya ko umense na mali. Vanhu nyala va yana vona avo Mon City nightclub. Minto ku igangusha mina. Loko ifika laya. Oh, ni vona kisa na mlungu ani Steve kuendeka yini phe. Se na ngulonde we. Wa kisa mlungu. Se xipala no. Idila so. Anu wena nta ku trujisa kufana boto wa mina la. Tano majala mako as my brother, as my brother. Chuko na xikexele ndlela u karhi fa matlela. Ta vona mpundu. Kasi se ku hanyisiwa so. Iloko na tlela loko ni pfuka na mpundu ni nga se pfuka ni lahleliwa mali la xifuveni na tigolidi na ti-necklace a byi ba valungu byi va yivela hamba byi va chelela yini. Se ni hamba ni receive va ti 1.5 2,000 ka nhwanyana luya leya mina ni yi tirhisi ku fikela laha ni joyinaku timhaka ta tifilimi ni ya folela ka ti-agents ta tifilimi hi va ti-extra actor. We did Freedom Fighters ka tshava leya ya ku ya Rustenburg ya endla fight Freedom Fighters na vusiku Akron Mine endla Freedom Fighters Party futhi kwalaya. Mara loko hi ka hi tlanga le na vo Hendrikele na vo Stumo vakhalabye lava vakhala va se hina loko hi endla that Freedom Fighters a va hi nyika swibamu sweswo swa koho a titshaveni a ni na genge yin'wana ya la Mozambique a hi xuta a actor original Ibathu Brick Falls na swibamu leswiya hinkwako laha tshaveni se vanhu lava huma Canada then va fika va ni chuza ku ri no wena u fane se u va character ya filimi 1987 loko na mpondo ni ku ni haleva ku hayi wena a wuyi namuntlha ma vona jeleza hina vanhu vantima se byi ni jelezerile lebyiya byikulu ku ri hayi uzosithathela emsebenzi wa ku actor then I give up vanghana loko va vuya va ku valungu lava va ku lava vete wena wa hlupha u fika late and I was the first person ku fika laya a ni fika 1 hour before mara ni stopiwe a va jelaza a ni fanele actors khale before music yeah ne then swi va tani ni sungula ni ya kuma ntirho from nightclub to restaurant navusiku a Doropfontein te loko suka ni ya laya a ni ya xava swakudya a yi ri 24 hours restaurant leyi what happened kume byi khomiwa nkosi byi kombetelo swibamu loko ni langutisa ni ku ha lebyi byi ta hi le ndzhaku ivi ni byi raha swirhente leswi swikokola swibamu swi wela hansi loko hi languta hi kuma ku ra swi nga na tibuletse then I run away hi laha ni nga kuma ntirho ka Mantariyani lamaya ma ku no ta tirha na hina ntirheni laya ku fika lava sungula ku hi roba and I work as a manager ni kuma n'wana va ri laha mi va ni endla manager vo sungula ku hi roba ni tiva ku mali yi laha yi le xisefeni no suka na yi teka mina vusiku a ku ri off a ku nga tirhiwi ni tlhela ni vuya mundzuku ni actor the same va ku yiwe mali va ri va lava ku ni bengela mali ya mina na ID a ni yi teka hinkwayo ende a va fanele va hakela ni vuya ni ta cela laha kaya ni tlhelela kwele ni fika ni actor kahle ni suka ni ya kuma ntirho wa restaurant yin'wana ni hola 60 rand hi vhiki se ni tshama tifleteni nexe and a ni tshama na mulungu
Alinti ta ichela kwa mani dla indala ncheleli mali kwa. Tipukana busiku ncela asika ibedwa. Ncela 50,000. Ai tele kale, tele ngofu. Restaurant le yayiwa. Asungwana ba volentisi ikuli ayikulang kahle. But ay dlangi munhu. Yeah. Mara music uba kona because nikenchinela Yvonne chakacha. Okay. Loko ifika na Yvonne kolomuya tindawini. Aswi aba ifalela venini amaphorisa because people wanted to touch us. Andloka golidi nalokunchini. Ifika la chacholana ba still dile imgaza ditshama kankulu. Awona family na golidi de wona ngampale wona. Ana re ahepe. Baze ba fire holo le chacholani ekutala. Chengana Yvonne the 26 ta October 1996. You can Google that. That's when it was a Friday. Saturday suka ya avenda. Sebako Yvonne china na mlungu. Oh mo wona se ngwana pfoka ni ri kwala giyani. Akutona le ni. Iloko ta donsa za break dance nhlangana genge en'wa itele nyana vo mrimisi. Even swi vona ku talenta mina yi nge lungi la ni famba. Hi nge heti ku vulavula history ya mina yi lehi ngopfu no tsema. Yi lehini. Yi lava 64 years. Yeah, a ni ta mi byela history ya lembe. Then ni sungula ku ya joina ni endla loko ni suka ka restaurant leyin'wana ivi ni tshiketa ni ya xavisa tamatisi ti-vegetable la Hillbrow so ana General Hospital ya tiwinyana kwalano a ni tirha hi vanhu va 7 a ni pfala na timakete le ta ti-fruit shop hi lwa na maphorisa va kha va hi nyika ti-license swa 1 year mara va hi khoma hi ri tano yi pfumba ku fika laha ni connectiwaku hi va yisa van'wani va AK47 a ni nga xi tivi xibamu xexo va hamba va ku hi vekele swona endlele yini munghana wa mina a ni pimpa ku mi ni xavisa ti-AK47 matibuletse ma kona makulu se after that loko va ni secha va kuma tiblades ta 5 ka xipaci ka nghena fashion ya swipaci leswa ku boha la visutini kwala Hillbrow byi ni secha byi kuma kasi byi na 2 weeks ka byi ni secha byi nga ni kumi byi ni secha ku kuma tibuletse na mali laha mapfuna va lango mali maphorisa that's why today they are corrupt yeah hi mhaka va lango mali and then va mhana ko va kwihi ni ku mi leswi swi thumbi laha ni xavisaka kona la ku endla ti-necklace ni ve the first boy hi 1988 a huma va ku khomu jaha ri nga kuma na AK47 ni tlhela ni dyondzisa maphorisa a number 4 Hillbrow yeah xibamu lexi a wu xi fanele u xi connecta within 30 seconds xi va xibamu mi nga twi vanhu ku hina se ha duvula se endla na ku na ku duvula laha nga mi hembela ko duvula swa ku xibamu loko xi khome xi ta dlaya once you press it vo tala va xi dyondzelaka se ni vulavula hi laha ni nga ta hi koho swi tele ngopfu leswi hi nga swi yisaka mahlweni then I have a restaurant that restaurant yina yo a ni yi kumanga hi mali se a ni fikele hi ku hlupheka ni tshama na n'wansati business ya switrata hi wini ni tela hi vusiwana ni tlela switrateni ni nga ha ri na flat ni ya joina hi 1990 before Mandela home ni ya joina mkhondo wesizwe a Shell House kwala jo ni qualifier say tomorrow
ni fane ni afika ba deploy different countries. At least mina ni kumi London. Se loko ni atlela kwala kuswana kona wo tla strato ngena Shell House. Ai alam kombe ka nkova. Tlela vusiku hinkwabyo vanhu lava ni nga tlela ka vona a hi vanghana wa mina but va ni veka embedweni va tlela hansi nuna na nsati. Kombe ala yo ka wuyi. Nampundzu loko ni pfuka ni ku na famba ko yima vhene baki ya mulungu a ku a ni lava na wena ni na restaurant ni xavisa byala 24 hours. Se ni la ku wena u ta xavisa swakudya ni ka na mala ku ta ku endlela everything. That's why ni kumeka vanghana restaurant. Yeah. Okay. Then Satan n'wi vekisi ka vona ku a ni nga na ndhawu. Ni ya kuma ndhawu ku fika na ntisa mina siku va restaurant leyi tirhaka 24 hours na yo tlhela yi fika yi duma. Mhaka leyi ku na tinkava swi nga tirhi kala a hi bankavi. Swi sungule ku va sweswi mhaka ti 94. Yeah. Yeah, but khale a ku nga na ku wena umdzulu wena umchangana a hi banana. Swi famba ku fika la loko la ku ta nyiko ya kahle u fanele u tlhelela ku hluphekeni. Xikwembu xi ta vona ku how strong are you. Ni tlhelela futhi yi wa business liya hi 93. Ni suka ni ku lawa malume hala Pitori loko ni fika Amavopani station. Kuna molo liya very central city. No sungula xihlangi xin'wana xa fana xo fika xi ni rilela ka ha ri maphorisa lama ng'ombe lama. Yeah, xo rilela xi ku ri ke ntate waka una A ku nga ri n'wina mara. a ni xi tivi ke ra waka una ke ra waka. Se mina ala se maphorisa lama ng'ombe ma Northwest ra terra a ri ke yena u rawa ni ka a ni rawa yena. Se mashikaiza loko ni kandziya that station is where the other spirit comes strong. Ni sungula ku profita vanhu maphorisa va ni teka ni famba up and down tindlu letiya vo ti VV hinkwako a ka ha ri nhova. Ni tiva ndhawu letiya ka ha ri nhova ni famba ni profita vanhu hi 93. Then Peta Teanet a dya restaurant na mina. You know when you see a star and yimbela ririmi ra ka n'wina you supportive. Yes. Hi loko Teanet a hamba ta laya na vasati na vana a dya free. Sometimes he need a loan. U rivala ku munhu loyi dumini wa mina ni n'wi nyika mali. A swi nga ri kona. You love the person. Yeah. Vo 4,000 a tlula na yona Peta Teanet. A ku ri kaya and a ni nga yi count. Then a ni kuma siku rin'wana ni yo tshama a handle ka khampani. Hey bro, a hi fambeni kaya ni ta mi recorder. You understand that? Ni tsaka ku ri tikhampani hinkwato ti ni rejectini pe. Kun'wana ve ri ni yimbelela ku fana na donkey. Voice ya mina yi phela kale music ne a wu ri kahle ngopfu. A wu hlaliwa music a wu hleliwa a wu ri na sefo. Yeah. That's why ku ri na tikhampani a va needa the quality mara kun'wana ti va ba ti-quality. Loko va ku rejecta mi ti ku pfuka va xita va ku then Peta Teanet they book me taxi. A ku ri mina na Mtombeni. Samson Mtombeni, yes. A hi bukela special taxi a hi susa endleleni yi hisa Tzaneen. Hi October ya 1993. Ni ya kwi a ku recordiwe A Tzaneen. And then very happy. And then ari my favorite. I tirhisa ririmi ra ka hina. Hi promote our language ku fana na vo Paul Ndlovu, vo Thomas Chauke,
MD Shirinda ibona laba abarti Kokotayina o Goodman Ngulele o Makhubele o Elias Baloyi kuhlaya Katele. a ti nyungubisa yebo se nuku ya ku recordeni wa ka hina loko ni fika le ni ve respected I think a week ni khomiwa tanihi hi munhu wa kahle the second week ti 23 a ku ri na show ya yena Peta Teanet alulekani okay it's fine ni fika ni va munhu loyi ni pfuneta ku ve engineering ngwenya yi tlanga se a na ha voni recording number one an actor as a bodyguard number two an organizer at show because an kota kusuka ti public tax na vo Venda ni avo Bush ni alava ti show ta mesa lo aka mina it was good ani donda ani imbelelanga yena ntwa van'wani va hama va ku ri ni dyondzi ku yimbelela ka yena no a nga swi tivi ku na yimbela a nga ta tshika loko a swi tiva ku na yimbelela yeah you cannot leave the gold yi tsutsuma ka wena then a hi famba vhele hi endla sweswi a swi endla swiendlo hinkwaswo tanihi artist yo duma someone lwa tinyimpi ni lwela yena ni hleketa a Venda a ku ri na sesi wun'wana a ri sati wa munhu a va ku i Von nuna wa ko xi nga swi lava ku a ta tlanga ni na lwa na munhu xi ba maphepha resort ni lwela Peta Teanet ku buwa xibakele xibamu xi pfuka hansi hi suka hi manyeleti ku endliwa timali ni teka tin'wani tumbeta just to save his money ntumbeta loko si fana hakela ti artist na punti a kuma ku tirha ka nkahle loko i famba ni ku bot mina ni na 40 le just to save his money yeah then ni end up ni va wrong person ka yena loko ni ku na famba ni kombela ku hola a hi vulavule ntiyiso I did nothing wrong I compromised all my life I sacrificed my life I'm ready to die nge vulavuli leswi a swi endla n'wana na n'wana wa swi endla but to respect people is much important then ite January na ku nkumela xa wa Bush ya 94 nuku ai sen na famba aku okay bye bye nuku kombela ku holeliwa October until namu au daswa mi se ta famba njana ni tsutsumisa ku fana mzana va searcha back ya mina va humesa swirhangisi vanhwanyani va ko va ni searcha ku ni nga famba ni yivini u ta yiva yini kwala ni na pfuneka tsaneni se swin'wana ni ka mali ya ku vuya giyani hi laha ni nga fika ka mhana mina ni ku mhani ni ya Joe a hi ri na wa general music a va hi tlangela masolavers hi plana ku loko hi suka laha hi ya hlangana Joe vona ni siyisati leyi a Joni a impela ni fika ni byela mhani ku mhani a ni nge he vuyi a ni mi hola mutende loko ni vuya ni ta va nkani I was just taste no ti vulavulela ntsena mhani ku n'wananga u tsala papila ku a hanya tindlela ti ku basela that's why I love my mama yi ni bless yi nga vile ku mina senta sana na mani yo ku famba o ni tsala papila ku hanya a ku nga na tifoni a ku tirha telegram then kasi ni tlhelela ka yogo ka ruvuruvu loko hi tlhelela Joni hlangana wa general music Khondo genge leyi a famba na yona sato mina n'wi si mhani loyi i one room yo va yikulunyana i tshama na family
ivi loko hi fika leswi hela swimana leswi a hi tshama tihotela na vona vona hi ku veva ma-soul lovers a va ri ka tikhava ma vona se misa n'wana wa le Mozambique a hi twela a ri na xitudio ku n'wana na n'wana a famba ya rhekhoda nghoma yin'we na vusiku mi famba mi ti lavela ntirho ni la ku vulavula ntiyiso how I come to be paid loko hi famba hi ya studio hey vona va yimbelela sweswo va yimbelela ku swona ku na vanhwanyani ku hambanahambana se loko ni tshama ni ku doni ku hala I type ta mina ku ni nga humesa talent ya mina because I believe I can sing and then nothing ngoma ti ndyaku mara lava that's my type loko hi nghena la se ku nghena mina ni dyohi ngopfu ni bimbi ngopfu ni bimbi ngopfu kasi ni ta va xihlekisi na le ka nsati wa mina hi gengela hi famba na general and then until general a ku honi ku yimbelelela a swi ta swa ku ti hatlisa ku yimbelela munhu a faka cover ku yena ri ni yimbelelela ku ri na mina ni ta famba ni lava dili hi voice ya yena vumoro loko se ku yimbelela mi vota swi twa kwa yona look at this se ya fika tindleveni ta nsati se mali yelini se hi tshama kwala ka mhandu ya hi tele se nsati wa mina a ni jikela a ni tsona na muti ku ni nghena I'm no go. Yeah. The door is locked. A twa ku ri no humesa la ngati. A teka beetroot. A chela nyangweni. A chela nyangweni beetroot. I want to robot do it. I just want to robot to fall in. I mean, I don't want to fall in.